Dengêş xêr hatine. Eva filma Bîranînê li ser kevir bi derhênana Şevket Emîn kolkî berhemeke hevbeş navbera kampanya Mitos film û Wezareta Rewşenbîriya Herêma Kurdistanê ye. Ev berhema seda 30% ya Herêma Kurdistanê ye. Seda 70% ya kampanya Mitos filme em hemû teknîk me ji Almanya aniye û her wiha piştî film xilas ve hemû karê filmê yê laboratuwarê yê dîsa Almanya stüdyoyeke Almanî da yê çêbibe û her wiha tîma me da jî beşek ji Almanya hatiye beşek ji Kurdistanê her wiha jî Kurdistana Rojhilatçî evek ye stafek. Ev film bi kurtasî li ser sînema Kurdî ye. Em ez û Şevket em amade ne ji bo pirsîva. حکومت زانی که چندین اکثر همی کردستانی حل بزرگی نه تنین فارزگاد بود یا بود رفرامه اگر ایوی چندی چنه بود همی کردستانی حل بزرگی بلاز پیچکی پاش وب زورم بری سال و نیوا منو محمد ما دست بکرف سناریو وی فیلم من نویسی اونو که کو همه چین بو تصویری بو وینا گرتنه گشتی نفتنی اکتر یعنی وکی استاف کاریجی از چون بیجمش هر چهار پارچه کردستان کارتی دادیم و وکی اکترجی همی جاش هم بجارتنا اکترا همی کردن و سر شیانت وانو او کار بلا بجن او نزدیکی وان بوان کاراکترت کو هاتی نویسین میت هل بجار. نبارو با فیلمی دیسر چی بیتنو تلف کامات چی بیتنو محمد جی اشاره پیکر فیلم کل سر سینما کردی چرا که جی پاشید فیلمی بین دیزان حسن دویک شما اکثر این کو سرکی به فیلمی داد شاید جاری تو نوارو با سیناریا بود دادی تو تلویزیونی کو تو راضی بود دست پی که با کو اکثر سرکی به فیلمی جدا باش دار اشم برسلك كرت بدم سر مثلا سيناريو في فيلمي او جي يعني باشك جيانا مخي يعني اشم بيجم يعني باشك جيانا مخي كويس فكي داد بينم جبركو مثلا بشتي سر هلدان يكون من دست بكري حتى نوكا إن جالك تشتد في سيناريو يجري دايما. Na yemin ev filmi seyaz li vederi şu dikim yani Kürdistan'a başvur. Yani işte kek Mehmet û kek Şevket para ve proje kirin me senaryo xan keyfa me hat û ez ji bo wî hatim vederi bes işte herî baş ji bo min jî yani sînor her çıkasa Kurdistan çar perçebe jî ev sînorê serê xwe me wenda ew kiriye rakiriye elbet Bakur başû ji me re ne ewke yani li Bakur jî dema ku em film bikişînin an jî tasvîr bikin elbette divê aktörê ji vê derê jî bên vê derê di nav filmde cî bigirin ji bo wî jî ez gelek ev cara sê filmê min em li vê derê kar bikin ji bo ez gelek dilxweşim e elbet min gelek li vê derê aktör û gelek sînemavan li vê derê dinasîn gelek hürmeta wa heye ji bo min ez gelek ji we hes dikim bes Bakur heta niha em bijin alî sînemaya da pir film nayê tasvîr kirin bes başûr niha gelekî sînema film salê çar pênc hev film tên tasvîr kirin ev ya tiştekî baş e û gelek derhêner ji vê derketin Bakur tiştekî hem ji alî aborî hem jî hêja ew tevger hêja sîstem natiye rûştandin ji bo wî jî bes pirê film jî tên kişandin em ji navaroka filma Kurdî ye ama zimanî Tirkiye an jî çîroka Kurdayê ama ser navê Tirka pir film tên kişandin mesela mehkî berê Melmidyadê filmek din tasvîr kir carê yekemîn Serokwezîrekî belediye pêncî û hefta da jinekî Kurd bûye Wezîrê belediyê xebera mecviya tune bûn Sermiya Midyat mesela ev film tasvîr kir ama zimanî wî Tirkiye elbette çîrokekî jiyanekî Kurdî bûn ji bo wî jiyana li vê derê her tiş bi Kurdî ye ev tiştekî xweş